pele mohlomongwe re ka bona gore na re namela jwang kapa ka sebopego sa mohuta mang a gomme ge re be re lokiša kgakgatho ye re be gore lebagane le yona ka fa culture space ba tsene ba re khudu o sonkingana uthe iskete ntshuntsana ungenile wathi ubaba ngubaba kubukwena a baile meogo ya chiwana seremile yena a tsena a re hlompha mmago le tatago gomme e fetša go ka toga gone jwale ke tlou letebele yena o ile bošiwana gomme ga gone bothata felo ga gone molato ke kgopela gore ke dumediše moroka ka fale ke mofe sebaka a tamiše motheletše ke moka a re ye mogaleng re kgone go kwa gore na gabotse ye e šogwa ke eng ka fase ga mabaka a mafe professor a ke go tamiše malome ka kapa ke tamiše le batheeletši ka mokana ga bona ka lebaka la gore go bohlokwa ba gešo go tamiša batho magoši mangaka a setšo baruti ba porofeta dikereke ka moka setšhaba ka moka batheeletši ba motse community radio station ka kua dikgokaganyong tša leago madumešia wa go tšwa go phahla mašweu a go hloka sekutu go mmogo le lena le lego ka fa mmogo le bo malome ka kapa ka moka ke a letamo re a leboga prof madume a go rogile mongaka madume a amogetšwe ka diatla tše pedi gomme motheletši wa motse community radio ntle le go senya sebaka ke kgopela go topa kgaetšedi ya ka fa nke ke re mokweng gore na gabotse ge yena a šalle a nagana gore a ngwalle pitšentše kgolo go kgopela thušo kapa go nyaka thušo motheletši o be e le ge a ekwa eng a kwele mang a reng kgaetšedi ya ka ke ya go amogela lenane go la pitšentše kgolo go motse community radio nna ke nna ka kapahle le gona re a leboga le ka no tšea sebaka se le no o dumedišang motheletši ke a dumediša motheletši ka moka mo ba theeletsang gona ke re ke kgopela gore tseba lena e be ye kgolo le ntheletši se ke llang ka sona re a leboga kgaetšedi ya ka re a leboga le mokwa gabotse moroka ka fao ya nna ke mokwa gabotse kgaetšedi ya ka re a leboga kgaetšedi ya ka ntle le go senya sebaka nke re no go fa sebaka se o hlalose mathata a gago go tloga mathomong go fihla le kgono ge o bolela le nna ke le ka kapa ka mo motse community radio nna bothata ba ka bo thomile ka 2011 ke phetse sekole ka 2011 ka tlhatsela ke bolwetse ntse ba re ke kgaitlana ke itswa ke ya bathong go nopala wa tla le mo ile gore ke a palelwa ka lekinotron ke ga ke sa kgone ke a ditleliniking ba mpotsa gore bana ba bone felo e ke ya dingakeng ba porofete bang ba re ke boloi bang ba re ke badimo ntse ke tsamaya so go fitlhelela gone bale ke tsamaya ka di-crutches matlho a tswalega ke tle ke sa kgona gona lebile ke tsamaya ka wheelchair ba re ke mathata ka re bone tsale ge ke tswa ga re motlhodi o leotse ke a motsebe ande ke moela ke bitse ke batho bantsi ba feta 12 jale go boima ka re ke ile ka kwata marabe ke a go feta ka labohlano ka confronta mark ka re wena o moloi ba re monna re nna sale ke ya ngakeng kgane jale wa ntla boga gore ke nna moloi ke ko botlhoko ka re gone bale ke ntse fatshe ke a ka mo o nopala o mpotsa ka badimo bang ba re boloi bjale a ke sa tsebe ka re le ena e ke bola ka sesaka nna le ena re sa boletusana kore a ntse o ka re ke ngwana gape bjale ke phela boima gone bale e ke bola ka sesebaka ke šetse a ke bone ke tsamaya ka wheelchair ke šetse ke nosi ke ne bana ba bararo ba ke nang le bona ke nna sene saka ka ge e le gore mone ke nna ne e le ka motseng wa Stepford le gona ke tso ba mpotsa gore go epetse dilo ka kwa santse nna ke tso
ke dirile so e kana ka seng ka ipotsa gore awa go tlo ba ka gone o no tswela pele ke tso ba mpotsa gore awa tsela di leng ka geng o tle le tsone bjale ke phela boima a ke bone gore ka beke yona e ka sonta ka go pastorate ke le ke ntse mo ntlhareng ka kwa peine bogareng ka ema ka tla ka ntlong ke fitlha ka ntlong ka nna petong pinela o ka re ke a gwa a tsa ke roala godima mpeto ka ba ka fola mpeto ka nna fatshe ka fona moshimana ka re wena go a pala nkreile mbolale awa o ntlhakantšhitše le motho a nrabela ba mpotsa gore awa peinene santse o bolaya ngwele e le gore ke a tlhaka kore mo ke le mo ka nako le nna ke diko ka re ke latlhela ke tlhaloganye ka re kore a ke tsebe awa a ke kore mo ke le ba mpotsa gore wa lebo kore ke nore nke ba nopola gona go a tshwana ke phela boima go nyale ke nna ka ramkhuku ke rile a wankhuku ga ke wa dutle ka tekagela thuru a ka e kapaela se ke thomile go lwala go nyale ke bolalasa ke lwala le ke ngwana anaka o na 7 years ngwana sekolo lase ba mponetse ba re ngwana ba musa ngwana a bone re mo fa ntho dibuka a bone re chalkboard a bone selo kore a ke tsebe gore ke boloi ke badimo ke eng ka gona ke tlhoka thuso kore ke a tlhaka a ke sa tse gore bale ke go maka le nna bale ka mogete bona ke fetoile o ka re ke latlhetse ke tlhaloganya ka nako nke kgona go tse ba mpotsa ka wheelchair ke ntle kore mo ke ntseng a ke selo gore ke ntse kae ke lebeletse kae letsatsi le kae kore awa nna ke phela boima kore nke enkwetsa motlhoko malem ka kapa kore a gona motho le baneng ke tla re wa ntshega gone o se monkena a tla mo a ke noko bolaya ntse ke sa tsebeng maaka ke matšhaka ngwanyana o ke na le o kry-ile ngwane ka kutlong ngwana ga o phela ICU o palela ko he ka se sebaka ngwanyana wa tla wa mpiela wa nkapela santse ke kgopele bana ba setsa ka gore ba ntlhatsetse ba se ka le bona go nyale beema le tsemaka a diteraka awa le bona ba ntlhana metsi kore ke nosi a ke tsebe ene ntse ke terang gore ke tshepa re bele maaka maaka o tshwatsise ka 2016 go boeng ga gage a boa o tšhomo o bolela tsa kwa re yena kwa tsamaga botse mothola nna ngwana boseng kore amso le yena ore o dirile dilo wa se ka bothata nna ka le ke gwela thuso ka a ke tsebe gore o goloi o badimo o rueng ka re ka sesebaka ke sama ka wheelchair ke a tinki ke ile ntho sepatlele ke ile private motho a lampotsa gore awa o ne muscular dystrophy aga ka ya mamtlhake ke phitla kwa nesela le ona ya bolala teng ka boa mare ke tla bakeng ke tlhalosetsane tse dingwe bolwetse ba botseng ke tlo sala ke kry wheelchair ke kry-ile kgwedi ya go feta ka mogaene o kgethiwe bo ba kgetha mokhanselara a pele ba tla ba ntse ka yo butwe ke tla kwa ba re o dira jang ka rawa le ke semaka dikratse
jwale a ke sa bona e nngwe e robile awa batho ba nkela tlokantšha le popere mathuka a re monna re bone ka wheelchair ke namela mara mogolo wa nna wheelchair a ko bone cause a ke bone a ke kgone iphusa kore kgaitsedi ya ka ge ke bolela le wena Maabane o boletše ka ngwana a gago e leng gore le yena o wa bajwa o ka re o na le bolwetse ba kgetlana goba se sengwenyana fa le ka tlhalosa ganyanenyana ka ngwana wo ke ngwana ka bobedi ke kgale ke motsamaiša le ena ba re ke kgetlana a lafiwa a swo e ke bula ka seswaka moletu mo le mogareng le nna ke ne moletu a re ene nna waka o ntšaela maatla o ntšaela kgala gore le go ja a ke itse mo ke le mo a ke seo sa le bizane ke phela ka maswi le borotho jale a ke tsebe ke kwa ka gare ga le nngwe ke right motheletši wa motse community radio o be a kgaogile kgaitsedi ya rena o buile kgaitsedi ke gona le be le sa bolela pele le kgaola ke re ka gae re be re ile sabena ke number 2 vale ke tla bakeng nna ke bitsa ka fanya monola ka kwa mola ile sepat vale ke le ka butsa makor khano wai nna inga tsaka fanya mono arawa ba ke ro tsaka fanya nal pa ko rile ran ke asisa lose monna ke marata eno ba go ngale le nna su unfitsedise la ke sorwai linga tsa fonu ka re ka fona papa fara ba fonu ge o re wena o bitša ka sefane sa stepfather ko wena o noši o bitšang ka sona ke nna ke noši ba bangwe ba bitša ka se sefe sa bomati wena o number mang o number 2 ka mogae gomme o latela ke 5 ya bana wa mathomo o bitša ka se sefe o bitša ka sa bomati wena o bitša ka sa stepfather bana ba batlang ka mo morago ka moka ba bitša ka sa bommago ke kwa o ka gare ga tlhaloso tša gago o bolela gore ka gare ga malwetši a gago ba bangwe ba re ke badimo ba bangwe ba re ke boloi ntwe e dirileng gore o tshepe gore ke boloi wena o be le sebete sa go lata mmago o mo šupe ka monwana o re o moloi o be o phuša ke eng gore o die sewe a tsebare o tle motho a etswa lehung o tso bana so o tla ka meno wa tsebare nna le ngwanaka a re phela gabotse gore ke ntse e tireng gore ke motho ga le phele gabotse jale go se phedišane gabotse ke gona mo e leng gore go dirile gore o molate o be o re go yena o re ke yena moloi kgaitsedi ya ka ge gore ga le phedišane gabotse ebile o ka be wa nagana gore mmago wa loya o be o mmotse straight o bona mmago a dira eng goba a reng go wena awa a dire selo a kere ke motho o monai ene nna nka go kwatisa kore ke tsamile batho bantsi ba mpotsa ka ena gore ga tle ke ko botlhoko ga fitlhamo ene godimo a mo ebile a ntshitse ka selo awa le nka tlhakere ke ne kwa tleliniking a ona ma nthusang gona jwale ka ge o golofetše dilo tša gago tša gore o kgone go gola mogolo wa bagolofadi di lokile
ke nna le ke a gola. o le a gola Ee. wa tseba go ne ntongwe ke a e hlaelela ka gare ga taba tša gago ke tloge ke nyaka lebaka kgolo la gore ke eng ntwe e tlileng go wena ka gare ga kgopolo ya gago ka gare ga maikutlo a gago gore o be o kukege o ye go mmago o ye go mmotša gore o a loya Nna go no bolela nnete le nna ke no bona ke boletse mara after mo ke le ka tshola ka re ke fonetse sesaka a tshware founu ka romela ngwanaka ka re tsa momi a tlilo le ena o bjalaese ka re ke ntse e godimolese ora re mmaka tse nna ke dipoletseng a tshwane o di tsela thogo e le gore kgaetšedi ge o re dilo tšeo di bolelang mmago a swanela go di tšeela hlogong nkane o re a swanela go di tšeela hlogong o bolela sesaka wo okay ka go ore ka re nna ke ntse godimolese ora re sela ke se bolela a ba tshwane go tšeela thogong jwale le rena re se ka go tšeela hlogong wena eo nka se dumele cause a ke se gore gona go dumolese ora ke golofetse le tlhaloganyo wela nna ke golofetse mmele a na maatla gona go dumolese a ka golofala tlhaloganyo le nna ntse a tsebe a ka golofala tlhaloganyo le me le go bese gore ke no reng dintho tsa mmele ke go bese kgaetšedi yaka he ga o kwane le mmago a kere wena le bana ba mmago le ya kwana ra kwana gabotse ba ile ba tekwa jwang ge o šupa mma bona ka molomo o re o a loya wena okay ke botse ba bakae ba bararo awa a ke re ba tsware bela wa teng gape le bona gabetswa go ne le mongwe na ka nna ke tsamaile ka toropong be a mpolela ra wa gape a ke sa ekwa ka re why a rape ba reng ka kwa maka o tlo mfeletse maka wa lonya o na compare ke o bona re ke ntse e trangwa re ke tshape ka tsa ba botsena ke no ona ke le bana ke botsa ke no le ke tla ra wa maybe ke botsa ma le bona wa tsore nke ntla ba a ke hale a ke trauto ke mise molong mara gankebe a tlile ka a mpotsa wa rawa nke o itirile a ka e rata ona a tswe a le go tseba gore go reng nna ke mise molong ke ntho le baneng e kgono ke a ilela gore o reng a sa eme a ye go gore wa ela ke mise gore ke molong kgaetšedi yaka ka gare ga bana ba mmago ke le ba ba kae ba le tsebang mma lena a loya ke setlaka ke nna wa ntshala morago le a leng sepetlele le ana ba 5 le ana ba 6 o le 6 ka moka ga lena le tseba mma lena e le motho wa swara-swarago ekwa prof a šiwe ngwanešo bana šiba molli o golofetše molli o dutse godimo ga wheelchair o re ga a sepela ba mmoditše gore ke badimo mara ba bantši ba ileng go bona ba mmoditše gore ke boloi ene mmage o na le seabe jwale o ile a tlala pelo a ya go mmage a mo šupa ka monwana a mo rasetša a mmotša gore o a loya jwale gone jwale o araba potšišo ye ke mmotšang yona gore ka gare ga bona ba le 7 ke ba ba kae ba ba tsebang mma bona a loya o re 6 ka moka ga rena re tseba mma rena a le jwalo ka gore le bona ge ba sepela ba ba botša ka mma bona gore mma bona ga a loka mma bona o jwale le jwale ga ke tsebe rena pele mohlho mongwe re ka ya go mmage o ka no mmolediša bolediša fao ge e ka ba gone se o ka ratago go se kwa go tšwa go yena kgaetšedi le kae ke go kwele kgaetšedi yaka gore o tloga o gobetše moyeng o gobetše kudu mogopolong
o sa tletše ke malwetši o nyaka thušo ga go nekwano gare ga gago le mme o emaeme ga o kry-e thušo o lekile ka sekgweng ga o kry-e thušo go ya go batho ba go tseba ba re ditaba di tseba ke mokgekolo mmago papa go kae Ma, bapaka. A ke mo tsebe. ga o tsebe gore papa go kae ka gare ga malwetši a o leng ka gare ga ona o ile wa go ne letšatši le o ileng wa tsamaya wa ya go motho wa go thuša batho o sepela o ne le mamago ngaka yeo goba moporofeta o ile ga a fihla reng ka gore mmago ba le gona le mo sese sesi sesi mothome fase ke tšona tše a re kopanago a le tšona motheletši wa Mmutse Community Radio kgaetšedi ya rena o foufetše o bolela gore le mo dikgareng o epegile mo bolwetši bo ba reng ke kgetlana o re o na le molete fao le ngwana gage o jwalo jwale ke tšhoša ke ya gore ba le 6 ka moka ga bona ba le 6 ka moka ga bona ba tseba mma bona e le motho wo a sego gabotse prof ke na le nomoro ya mmago bana ba nke re bolele le mmago bana ba ke ne le phone number ya mmago bana ba ke na le phone wa mmago bana ba prof nke ke re ba kwe gore gabotse bona ba tseba yena o te kwa jwang ge bana ba gage ba mo tšea ka mokgwa
na ba ka mo thuša bjang gore a tlogele boloibo kare le na le ka se kgone go ba bana ba e leng gore le dutse le mmago lena o e lego gore wa loya. aowa ba re bona ba ka se kgone o strong bjale ngaka tše di re di palela ke mmago strong. ee alright jwale ba re ge ba palela ke mmago go ra gore wena o ka se fole ka gore moloi wa gago strong. aowa nka se bone o ra re ke tlo phela. jwale maele a badimo ba bona ba re a ba botša bjang gore wena o ka kry-a pholo kae ka lebaka la re molwetse ga ya ngakeng o ela go kry-a pholo. O ka se ele gore ke go botse gore motho wa go loyang o strong kudu nna nka se mokgone go ra gore bjale mo o mosotlana mola ke lehu. aowa yona ka mokgwa ke lebetse o ra re bo ke bophelo baka go ya le ka mokgwa bana ba mpotang gore mmaka o strong bjale nka se le wa tseba kare kgaetšedi ka nako nngwe go no bolela nnete ka nako nke phela ke le kwa ipela ke lekile gantsi mme fele ke nagana gore ka gae a ona bophelo bo botse bana ba ka bo ya go mang kare ba ntšhala morago sale ba bannyane o mogolo ke sesane. wa tseba ke ne le kwešišo ya gore kgaetšedi o ne kgatelelwa monagano ande motho wa go ba le kgatelelwa monagano batho ba ka metšea gannyane a re a ka etšeela bophelo. Motho wa go ba le kgatelelwa monagano ge motho a ne kgatelelwa monagano o ne kgatelelwa monagano ande motho wa go ba le kgatelelwa monagano se a se tlhokang ke thušo. So batho sometimes ge motho a re o ne kgatelelwa monagano ba ne go etšea gannyane ba e dire ntwa go bapala. So re batho se se re a phela nte o e tlhokang kgaetšedi yaka ke thušo. Then go se no kry-a thušo dilo tša gago di tla loka. Ke ne le kwešišwa gore badimo ba geno ba ka se dumelele gore mmago a go rie dilo tša go swana le tšeo. Le nna o kwe kere ka nakong ke ne le gore ke dutse ke iputse gore mara mmaka a ka re go tla boteng bana phile letsele a nka pesa mongate o kgonane kontrakt okay le stress se no kgaetšedi o tlhoka dikalafi ene kalafi re tlo go fa yona mara se ke se bonang o ne kgatelelwa monagano mogala wa gago kae o bona o sa dula le ena ya o santse o mmotse a go tliše ke tle ke bone gore ke go thuša bjang o ne kgatelelwa monagano mara pele nke ke kwa gore mama gago le ya mo kry-a mokgekolo ka moo mokgekolo right e re ke dire so re na le mmagore
se le se tsebago ka malwetse a gage le tseba eng? nna ke no bona ka gore salano ke ja sekolo a e ba le ngwana mano ma go thata a be le go bane o iwa o di dingakeng a kere bokaone ke fitlhelela ebile gone jale ya ka sa kaone ke phela ebile ke tswa ka mola motseng o lebile o tlile bona pele ka 2021 ba ya seneng sa bona e ba itse ba ya seneng sa bona nna ka tšhala le bane ke tshwanetse go bona o tswala ga le go morago kwa le mokgala ba ka le bona ba sa ntshwara ga botse ba sa sware mang ga botse wena? Ke na le bona mo line le one a re sa dula ko motseng o be ke nyetse gona tseno e ke fitlha mo re tshwane o dula wa o kwa bobedi nna mara ke nna le ngwana ka o mafelelo ba bang ba setse ga bo bona yena o dira le sesera gage o mongwe o monyane e sala ya butlantse o kry-ile ngwana a sa itekanela ga ge o re ba šetse ga bo bona mama o ra kae ga bo bona ka gore ke kwišare ga bo bona e swantše e be ga gago? ba setse ka mo go papa bona ka mo ga bo papa bona ke re papa bona kwa mafelelo wo papa bona kwa mafelelo nna ke ile ka o nyaka setseno sa ga ebile ke ne ke le ke mosimanyana wa ka o ke tlileng ka yena ka lapeng le la re ka gore papa ga o tlhokomele o tlo bolaya ke tsala a re tsamaya ke ge re fuduela mo gaufi le bokolora phedišano ya gago kapa bophelo ba gago le ba bana ba gago ka moka ga bona e ya go kgotsofatša? a eng kgotsofatša gore o nngwe le bantšitse gore nna ke moloko ke ba kae ba ba reng o a loya mmago rena? ke flora le sofia ba di-24 tabe e tsweletse re e tswa lesing ke motseng o mongwe ke ba botsa ka mme o ke re be le maagisane wa rena ke re mme ola o tlhokosetse o no re a be le bane go lla founu go mokamola motšhitšing ngwana wa e lata napile a e lata mola o re o bolela ge flora le sofia le ko utseng napile o re ya nna ke a loiwang ke tsamaya ka wheelchair ebile nka be ke berekela bana ba ke ape ke theleditse o ne le mogadi wa ke theleditse napile ona mola a se tša go bolela so a re mo go nna re ya wena a ke ba re sesi a ba re wena sesi o ntoile bakgadi o go tšheletse setlhare ka nameng ya kgogo gore wena o ntoile bana ba ka re wena setse nka diantwe tsaka ka go belega ka ba ka go bolaya a re wena o molloi ka šala ke makeng ka ya mapolice foromong ka fitlha ka bea taba eke mo mapolice foromong napile ke kry-a mme ola wa le police foromo a ne le ntate o mo ba re ke matala napile ke thoma o bea taba ela ntate ola a re o sa bolela le nna gape ke agile motse ka goga mosadi aka ka mo isa ka gae mosimanyana tlhokofala a etswa le toropong so ba thobola ba sa mpitša nna ke noko ba re thobolobe ke le gona e tabe ke nyaka go ikwa ba re no ngwane wa mogala boki o re ne mogala boki ke moloi o bolaile ngwana ga a re nka bo o ikwa nna nka bo o ikgomolela o sa itsweletse pele ka re o no tshwana ke skoulu ya gore nna ke a loya ka re ba tsamaya ba mpolela go the wena jwale ka motswadi ngwana o re ba ile ba le botša gore o swanetše a ye ga botatagwe a ye go phasetswa go bueng ga gage kowe go ile go a tšwelela taba ya gore ga se gona ko ga bopapa ge kowe wa itse ba taba ya gore ga se ga bopapa ge kua mma gorena mo sa le ra mo isa gona ra go mo phasetswa ke ga bopapage ka re ntate o berile o mo phasetswa gona ke maloma a papage kwa Brisbane wa Matata ke maloma a papage nkane le sa moiša ga bopapage le moiša go maloma a papage a gona motho a bana motho wa bona sa le thibega ba sa tloga ro itlata a gone mo re ka yang ra re ya go mo phasetša ka gore ba kgathaletse ba se thibela ditoropong mokgeko sa la robala gale mokgaebe le ena sa la robala gale
e re ya ditšheneng re re thušeng ga ba nyako re thusa so prof ke nagana gore e ya kwagala gore ke ka baka lang ba a ile ge a bua kgaetšedi a rena ba re ga se gona ga bopapa ge kua ka baka la gore go ya ka tlhaloso ya mmagorena ba tswa go mo phasetša ga maloma papage e seng ga bopapage jwale ke ka baka le e leng gore e ile ge e bua ba re a se gona kua ke ra re kgaetšedi ya ka a ekwe gabotse gore ke ka baka lang ba ile ga se gona kgaetšedi ya ka mmagorena ka fao le rata ge ngwana wo a ka kry-a khutšo a fola ebile le rata ge le ka kry-a thušo le lena gore le kgoneng go kwana le bana ba lena ba tlogeleng go le bitša gore le a loya wo prof mmagorena šue mongaka o gona mo mogaleng ke nagana re le kgaetšedi ya ka o sa le gona ka fao koko thobela le kae koko re gona ke na le kgaetšedi šwena mo kgaetšedi ka mo go nna ke mokwang o bonala e le gore o ba jwa kudu ka morago ga gore kgaetšedi ke ra gore ka mokgwa ke mokwang o kwagala a ba jwa kudu kgaetšedi o sa le gona ke gona go ya ka wena koko ga o lebeletše o kgaetšedi o bona bothata ba gage e leng nna nka le botsa maaka nna ke se gore bothata ba motho o ke nkare mosaete la gage a le bereke o tsamaya ka boditšhego nna wa tseba koko ke lemogile gore mo go kgaetšedi go ne bothata ba kgatelelwa monagano go ne bothata ba meleko go ne bothata bo bogolo ba ditlakatlakano batho ba bantši ba swanetše ba tsebe gore ge motho a bajwa a sa kwane le mmage goba ka gagabo go sene khutšo batho ba bošego ba hlalefile kudu ba kgona go tsena ka gare ga lapa ba loše bana ba ka gare ga lapa le motswadi ya bona se se go šaletšeng mama ngwane a ba buang kwa gago mantšu a go boditšeng ngona o be a se a swanela go go botša ona ke phošo go botša mma gore wa loya o senke o mmona a swaregile ka kamoreng ya gago kgaetšedi yaka mama go re nyaka gore wena le yena le kwane ke tle ke kgone go le thuša mo o dulang gona stene se o se nyaketše ke mang ke mogalabo wa gago o te nyaketše sona mmago wa tsena ka mo steneng seo wa tsena ga e tla go bona ka lebaka la malwetše koko sa le ya go mmona ne la mafello ka morago ga gore a go botse gore moloi le ntso le ile la go swara jwang koko nna go ya ka nna koko ge ke lebeletše go raya gore lelapa la gago le hloka thušo gobane bana ba gago ba lwa le wena ga ba go bone jale ka motswadi ke batswadi ba bantši ba llang ka lebaka la bana ba bona ke batho ba bantši ba e leng gore ba bereka ditaelo tša bona go loiša batswadi le bana ba bona ngwana o nna ka mokgwa ke mokwang ka gona koko o na le bothata bo bogolo o hloka thušo ene o hloka go alafiwa a dula ngakeng gore a kgone go fola be gabotse sa mathomo ntle le tshwarišano go tlamagana go ba le moyo motee re ka se loke mo go sesi ka lebaka la gore sesi ka mokgwa ba mmerekileng ka gona ba nyaka gore family ya gabo e phatlalle then bolwetši bogole bo godiše ke lebaka la stress sa neng le sona o ile a go botša gore yena o nyako e tšeela bophelo go tepolaya sesi bo nyako tepolaya o ye kae ke ye kae ko batho gore ne ke lepitse ko phelo ke rela re bo nyako tepolaya o ye kae like o nyako ja ke diboko wena awa mara wa
tsare maka ono sale ka trawo te plan ke sale gai ni bolile ene mo ya o pela khale ke re alphiri chela mo bona te phela ke na bana ba atlika si kai full ba pile ka tsa thapanya ka unu kai bofa gore ke market tsa silela a ke no mar ke krile ke ne ba tlo gona mela peto ka bofa thap ka ja silo ka bo ke tsentse thoka kwa ka ke ba thakele tswala o patala society o patala society kana go bonya go tepela bone bokae ya gore ka go boloka le ke snase jwale bo ya go tepela ya o boloke ke mang society ba tseba se se go nyaka tšatši le lengwe le no fela le kgopela ba le ba maforensiki ba le bontšhe motho a tepelaileng gore ga a boa postmortem o boa le jwang le ka se ithate nne tlogelang taba e ya gore lena le nyaka go tepelaya ga se solution ko go tšhabela ditaba gona mo o yang mo o tlo fila jwang o le ko o bona bana ba gago ba sokola ba swere ke mohlako wena o go swereng mo wa tseba gore motho e leng gore o tepelaile go easy go yena gore baloi ba tšee moya gage ba rie setholwane ka yena wa tseba gore motho e leng gore o tepelaile o sokola ga ka kang gore a gatlhane le badimo ba gabo ge re ne le mathata a mantši re imetšwe mo bophelong a re lekeng go lwa le mathata a rena o ne bana gone jwale ene bana ba gago ba go hloka so ke kgopela gore kgaetšedi ya go tepelaya o e tšee o e beele kgole ebile o seke wa tsoga o e naganne le jwale motho ga a nyaka go tepelaya nka ye a tšee beke ka moka a prepara funeral ga a fetša a re botse gore jwale ke a tepelaya re tsebe gore o te preparetše dilo tšeo ka moka mara a tsebe gore o tlo o sokola ka lebaka la gore go tepelaya se solution wena o tikiša go modimo e se nako so a o ye go fihla kowe batho ba tlo tšea mogago ba tlo o berekiša ka mokgwa ba nyakang o tlo gore mohlang ka nako modimo a beng a nyaka go tšea a tla go tšea ka nako wena go tla be go se bose ka lebaka la gore o tla bo o feditše family ya geno o tla bo o jele le bana ba gago so go tepelaya se solution ke go tepha baloi o a ba jwa o hloka thušo motho ga a ba jwa o swanetše go ya ngakeng motho ga a ba jwa o swanetše go kry-a di-doctor di mo thuše a be gabotse ge o ne le problem ya mental o swanetše go kry-a di-psychology di bone gore di go thuša jwang di tla thušana le di-psychiatric ba bone gore ba go thuša jwang mo o leng gona se o hloka thušo a o hloke lehune o hloka nto ba e bitsang gore ke thušo e hloka go kwana le mmago o hloka gore lapa la geno le agege mo gongwe ka wena bana ba geno ba ka agega go tla mo dipitseng tše o rometše ke badimo ba geno ba bona gore no bophelo bo bo phelang ga se bona motho o mong le mong kgaetšedi o wela ke mathata mo lefaseng ene ke bolela ka mehla le ka matšatši kere motho ga a tepelaya a tsebe gore ba mo rometše ka thokolosi e mmotšang gore a tepelaye gobane motho e leng gore o gare o hlama dithokolosi ga a hwe ka pela o hwae le kgale ka lebaka la gore o te tsoša ka memoya lena batho ba ba nyakang go bona le tepelaile so le santše kgaetšedi yaka taba ya go tepela le e beele kgole le lena solanka o phela gore pholo e sa le gona mo go wena solanka o phela gore thušo modimo sa go lebeletše ka lihlo le lengwe la gore o ka tla wa e kry-a ka le lengwe la matšatši bolwetši go tsena go motho a bo swane le go tšwa bo ba boima go tšwa go motho mama gabotse kgaetšedi o kompotše mo wena le mmago ntle le boloi le thomile go lwela eng awa maka o ne bolela ga ne re na gae mabile o ne nako nngwe nna ke ntsengwe dikare a ke re ke galetse ke gola tšhelete ene ke reka dijo ke tlatša difree maka o sena selo yena o ya ditšhomong tsae o ra reke time ya ditshepiso kore ke ntho e nebane ile yankwatiša so vala kgaetšedi o kompotše mo
wena wa bona go le bohlokwa gore ge mamago a ne diphoso tša go swana le tšeo o dule fase le yena o bolele le yena o mmontšhe phoso tša gagwe? a ke se gore o re le ke sa inagane mara eo a senka ke inagane. Profo mma go rena o buile You have gona mo less moyeng. than 1 minute. Mama Okay. ga botse o kompotse mo mama taba e ya sesie ka lebaka la gore ga a tsebe ga bo papage o bona o ka re go ka ba phoso ge re ka mo isa ga bo papage gobane o tswetse ke taelo ya gore a ye go phasa thui ga bo papage A wena. le a lokologa gore re ka mo isa. Go ya ka nna mama ke bona lapa la gago le hloka phekolo ya meropa ya bana ba gago ka mokana ga bona. Lapa la gago le hloka poelano mama. Lapa la gago le tsenetse ke dira ka bogare. Lapa la gago le sega ke batho. Lapa la gago le fetogile lapa le leng gore batho ga ba dutse ka gare ga malapa ba bolela ka lona. Lapa la gago o phela ka dillo mola bana ba gago be ba swanetse gore ka nako ba go phumile meogo. Badimo a ba ka se rate bophelo bo ba go bonang o phela ka bona mola o ne le bana ba e leng gore le bona ka bo bona ba tla ishega. Se nna nka go fa maele a sona motswadi aka ke se ka nako e nngwe ge re ba le bana a re sekeng ra emela lethabo fela re reng ka nako e la empe ge e fihla re swarišaneng. Se ke ra re ge nako e mpe e fihla ra ngallana. Tšea bana ba gago o ba bee fase o ba bitše ka mokana ga bona letle gae ke bona gore ke le thuša jwang. Ge e le gore mama boloi bo gona batho ba go šomiša re tla leka go botloša boloi bo gobane ga re bonyake ka gae. O sa le gona mama? O sa le gona? Le sa le gona mama? Mama le sa le gona? O bontšha se gona. Sesi Eh? taba ya gago le mama Eh? a ke e rate ya gore lealo Eh? a ke e rate ya gore lealo išana Eh? a ke rate gore o bajwe Eh? ka gare ga malwetse ya gago ge o e tswa dipheko di šupe mamago. E no ba ntongwe ya go se kgatlhiše. Oh. O hloka thušo le bana ba gago o hloka thušo le bana ba geno lena le bana ba ka gae le hloka go thuša mmago lena fela ka lebaka la gore molwetse ke wena a ba go tliše pele ke tle ke bone gore bothata ba gago ga botse ke eng. Nako nngwe ka ge o le ngwana le kgarebe o tswile ka gae o kry-a o pheta ditaelo o di phethela mo e leng gore badimo ba geno ga ba e tsebe poleke eo and then o folla bothateng o begile motse o dulang gona. A ka be wa e le sa o bege a ke se ko bega kae kare ka mona rena ke a stepfather ene maka go nya lena le mono wa kgaogana le ena ka manna no ba spene a se bega tale a ke se re ko se bega kae o bitša ka fane ya bo mme go ba ya bo stepfather. yes stepfather Stepfather o nyetše mama ka lešira o feditše. awa a mnyala o ka re o no ntshabisane maphile ba yona ka kwana Then ge e le gore o ntšhitše bijane o lena go tlile buang gore le tšhentšhe difane ka re ngwana o swanetše go tšhentšha sefane ge mmaga a nyetšwe a feditšwe ba ya go mo fa leina mmaga a tswile ka mohlobolo ka kua yaka a ya mo go swanetšeng gona re ka sekokote re nambile re napara re bana ba tšhentšhe difane. ene o ba ntse ke reng a tlabe ke nna fela ke tsenga fane ya monno nna le bana ba ka fela Ka kapa Prof o ka sekokote wa re go fetša go kokota wa re le bana ba tšhentšhe difane. nto nngwe ye e makatšago kudu Prof ebile e makatšang le nna ke le ka kapa ebile e makatša le yena kgaetšedi a rena mowe ba i7 ka molapeng yena ke number 2 ka gare ga bana ba ka moka ga bona ke yena nnoši a bitšang ka fane ya stepfather
firstborn e bitša ka sefane sa bommage yena ke yena a bitšang ka sefane sa stepfather gomme bana ba ka moka ga bona ba le 6 ba bitša ka fane ya ga bo bona mogolo yena ke yena a bitšang ka fane ya bo stepfather ke be ke dumile o ka re ka araba ke mme eo mara jwale a sa le gona ya be ke dumile gore re no fa batheeletše chancenyana bele re feng batheeletše chancenyana ka gore mehleng e ire ya ba tima matšatši ya ditaba ka nnete prof ka nnete a ke tsebore kgaetšedi ya rena o tla tšhoatšwile mo ge re monyaka re tla mmitša goba o tla no ba gona mo moyeng kgaetšedi o tla ke tla tshedisa maradio thank you sis re a leboga kgaetšedi ya ka re a leboga hle re a leboga mma gore na ka fao nako e le re adimileng yona gore re kgoneng go boledišana le lena re a leboga motheeletši ko gae a theeleditše a lekgole le kgauswi le bona ka fa le babogedi ba rena ka mola letlakaleng la dr moremi re a leboga hle magagešo le ba ba re tshwerego ka audio streaming ya www.mcrs.co.za le lena ba frequency ya 96.3 FM re a leboga hle ke topa motheeletši wa mathomo a šwena fa mcrs mo moyeng dumela 064-858-2771 064-858-2771 ke nomoro ya rena ya ka mo diphapošeng kgašo goba o ka romela voice note letlakaleng la rena la WhatsApp mcrs mo moyeng dumela mo belang tate ka kapa le kae a re gona rra lena ke thoma ka go le dumediša le ntate Moremi ka mo kgašong re a lebogahle le botsetsi le mme ka mo aga nna bothata bo ke bo bonang ke gore sesi o gobetše kudu-kudu moyeng le mmeleng kore dilo tše ka moka di mo godimo ga gage ditaba tša ka moka no kwa gore o nyaka thušo e kgolo wow ya o nyaka thušo ya gore ba kgone go mo cancela wa tseba ba mo cancela ba mo lokiše tlhaloganyo ya gage ene dilo tše ke kwešiša gore di tlile ka baka la tshwaro ye be ba mo tshwere ka yona ka mo gae ka moke ene taba ya gore yena o bitša ka sefane sa stepfather o ka re mo gobaditše kudu ke e leng gore everyday o tipotšiša ka yona gore why e le nna ke nnoši ke bitšwa ka sefane sa stepfather ene bana ba bangwe ba bitšwa ka sefane sa then yena ka bo yena o itšea o ka ba re mohlomong wa kgetholla o ka re a se ngwana ka mo gae jwang ya mo imela ke yona e mo imetšeng kudu-kudu ene ya mo gobatša le tlhaloganyo so mma o dirile phošo ke yena ba swantse gore nke be a tlhalose gore go tlile jwang gore yena a bitše ngwana o ke ka sefane sa stepfather mola bana ba bangwe ba bitša ka sefane sa gagwe so e bohloko ntho eo le wena o fele o tipotšiša gore mara why nna ke nnoši ke swantse gore ke bitše ka sefane sa stepfather at least ge nke be le sefane sa papage be re tla kwešiša gore awa ke sefane sa papage wa motsetšeng ebile the worst part gone bele re bolela ka tsela ye yena mmage le stepfather seo ba hlalane ene ge di moga mo ngwana o ke a tsebe papage physically and then e a go batša ntho kore le ge ene ke berekile ka batho ba e leng gore ke ba bagolo ba tsofetse and then le ba ba golofetseng so motho ga a šetse a le ka mokgwa a sa tlhoa tsa kgona go ditirela o ba le tlhaloganyo ya gore a ke sa kgona go ditirela le ge e le gore le nyaka go mo thuša mara o fela pelo o nyaka ge le mo thuša ga a kgopela se a se kry-e ka nako eo jwale ba bantši ba fela pelo go sa sene tsebo ka motho wa mohuta o thoma go mo felela pelo o tšea o ka re wa tshwenye ka gore nako nngwe le nngwe o nyaka go direlwa se then ba mo felela pelo jwale ba thoma go mo ignora le ga a bolela ba mo ignora ba mo direle ka mokgwa yena a nyakang ka gona then jwale yena a itse gore
mohlomong be ba le busy o mongwe a le busy a dira sela o Kgaitsedi mongwe a ya ka. dira se Kgaitsedi ya ka lena go ya ka lena le be le nagana kapa le nagana gore ga botse kgaitsedi ya rena o hloka thuso ya mohuta mang ge le theeleditše o nyaka di-psychologist ya di-psychologist and then ba kgone go le counseling okay ba mo le counseling ba kgone go mo tlhalosetša ga botse gore ngwanešo go le jwale o tsebe gore o ska fela pelo ene o tsebe gore ka mokgoleng ka gona ga o sa kgona go ditirela se ba go direlang sona o leboge ene mo wena o ka kgona go ditirela o kgone go dira mara jalo bothata ke gore a sa bona ene a sa tlholang a bonang problem e le thomileng kua gae ba šupana ka menwana tšela ke yona e dirileng gore a feleletse a dula nnoši mola e le gore ka situation e a le mo go yona eke be go tshwantseng ke be go na le o mongwe a dulang le yena ka mogae o mogolo a kgone go mo direla sela le sela le sela le sela ene jwale ka gore ka moka ba mongadile motho wa mohuto o ba le ditshele ene o a bolela ga no ba le tshele fela go tšwa mantšu a mangwe a e leng gore a kgopiša ba bangwe gore like le mantšu a gore gape le nna le ka sentlhokomelang ke re le bona ke di gadimo ga wheelchair dilo tše di tshwanang le tšeo ene jwale namile yena o e tšea ka lefahla that's why bona ebile a tšwele ka kua gae a bone gore a bokaone ka gore a ba ntlhokomele nna ke tla tsamaya ka yo dula ke nnoši gane o dira dilo gore di be worse di be boima for yena a gone bothata kgaitsedi ya ka re go kwele re tloga re thabile kudu go bolešana le wena bošegong ba lekgono ke a leboga ke rita Sebothoma ka mo modimolle ga e ke ra thoka a re a leboga 0648582771 0648582771 radio ye o e theeleditšego ye ke motse community radio lenanego ke pitšentše kgolongwanešo mo e leng gore re tsamaya le ena professor Moremi mcrs mo moyeng tumela mayoki le kae rona le kae a re gona hle ntumedišetše mayoki ka mo o go theeleditše a re tsene tabe le šetše le boletše go tlala seatla ya dikeletšo le šetše le di boletše tše e leng gore re ka se di bušeletše se e leng gore sona leeto leo ngwano a ka se le sepele a nnoši ya se e leng gore ba tshwentse gore ba se dire a ba boelane le mmago bona and then mmago bona a ba thuše leeto leo ka mešego fela o ya ka lebaka la gore ntho ya mathomo le bolela nnete le re nkabe a se a kgaoga question eo e tshwentse e botsiša yena gore why saname ya stepfather e na le ngwano go fela o ka kgwetsa e le gore ngwano stepfather seo se mmeleng no ke ntho e leng gore e tshwentse gore e tla e tlhaloswe ke mmeo mara leeto leo a dutse a thušwa ma o bona le ba le dilo tše ka moka and then a thekge bana ba gage ebile a ba swarela o ya le ba mnateke ke lebogile mayoki mayoki o bolela nto nngwe mo gore it can happen gore ngwana wo go rabitše ka fane ya stepfather se belege yena mara jwale go ya ka karabo ya mme ge a šalle a tlogela stepfather mo a tšea ngwana a moiša kua ke karabo ya gore stepfather a se papa ngwana ya 0648582771 mcrs mo moyeng tumela kakapa kunja sikhona kunjani sikhona no babumrweni unilalele kakapa usesilo nakathi bakhambe naye kokuphahla kuba bathe akamazi bayikuphi khane ekuphahleni baphahlele kuphi kusho ukuthi anilaleli kahle wena sesingoba utate ukhulumile wathi bakhambile bayokuphahla nababuyako labe kayi khona mhlawumnye abuyele ayokuzwa ukuthi umbereko wokuphahla ukhambe njani watshelwa ukuthi akusikho ekhabo babakhe ummakhe uyichazile ukuthi bamphahlele
kwamalume kababakhe hayi ekhabo babakhe. Ngiyacabanga ukuthi leyo uyibuzako ine answera emahlangothini ayi2. Okay. Siyathokoza. Manje usesilo udinga ilo kanje ke incedo le-counseling ukasho ngakhona uzokusizeka. And then ngimuzwa khuluma ngehedlana nanti ihedlana ngisho umthunzi ngithi umthunzi ihedlana iyalapheka nayo uzoncedeka athola umuntu oyelaphako. Ngesho mina umuntu wangilapha ihedlana selashonile seyangalapheka seyina ihedlana sekashonile. And then usesilo mina angithemba ukuthi umama wakho angathwala esiswini 9 months abuye akuloye. Usho njani khanathi uma uyangiloya? And phezu kwabantwana abayi7 uphume yena kuphela egarden wawufuna istands esinganasibongo esingakabiko esingana next. Wayelaba basalele ngaphakathi egarden mara labo bathi basho uma uyaloya. Asele njani? Hawa. Yena umsize nathola ihelebho aphume engqondweni lezo 888 awira nomakhe umakho ngumakho uyalora akaloyi umakho ngumakho aphume engqondweni ukuthi umamakho uyalora ayitho into la khona la umama umbelethi umthwele 9 months. Siyathokoza tatabo. Thank you. 06485827771 06485827771. Go bohlokwa kudu motheletše gore pele o letša mogala o letše o kwele gabotse dipolelo tša bohlokwa ina le lotše ka moka ka baka la gore ge re le gare re go hlalosetša re ja nako ye nngwe ya motheletše o mongwe o nkebeng a tsene a efa maele a leng gore a ka kgona a gore thuša le gore tšwela mogola ka fa go na le voice note fa. Dumelang ka mokhaso, dumelang tate Moremi le ntate Kakapa. Sesi o nyaka thuso di psychology le di counseling and then le pholo le pele go batla pholo mo le tlhaloganya ga ke ke motlweletse ha yo right o tshabela ke monagano ha o chabile ba le selo ke depression o batla thuso e serious kutla hala bolela o kore ha o bua le kore ha ke o tlhomola pelo nna wa ntshokisa wa shokisa thata o batla thuso ba mirele counseling di psychology kore ba mo counselor bo serious and a dumele a ska ba le pelaelo ona le depression ke thoka ina o marapiano 06485827771 06485827771 ke nomoro ya ka mo diphapošeng kgašo. MCRS o mo moyeng dumela. Hello guys. Re gona ra lena mera mmupudu. How are you doing Gabelukwile? Aga. Ya Gabele bolelanye ka kapa ke nna ke kgodi e jwang le rotse. O kgodu e jwang le rotse. Ya ka yona eo. Ndane ka kapa ka fo kira ngwane e swa gana ka molapeng leo. Ya. Bano ba mo retse fane ya Steve Father. Ema pele mmera mmupudu e ka no be isiwa ka mo lapeng le ele wa mohlomongwe ele wa ko kae ba mo adoptile go ba no be ba mo godishitše. Ya ba mo godishitše go mme ba re go mo godisha ba mo ropa ka faneo. Wow. Ka kapa nna ke nae ntwa mofutong. Rena ka moga borena go ne le ngwane mongwe wa borena. E sala re go letša ga borena mogolo nna ke go letša re mogolo rele go le nna buta ka mogolo le monnyane. Na tile o monnyane o mme a tla motšea. A ya dula gana kwa ga Steve Father se nna ke le ga go mogolo. Na tile kwa ga Steve Father go ba banyana ba babedi. Well Steve Father a tšea fanela rena ke re go letša ga borena mogolo ba re file fana ga borena mogolo. Na tile ba Steve Father sa tšea fane ya ge mogolo a fa madi a la ga ga mabedi ya.
ga ba fa fanela ga borena mogolo and then wola a tlileng le rena re le ba bararo a tšea fanela ga Steve right motheletši wa MSRS pitšeng tša kgolo la bobedi le botse re ka gare ga pitša yeo e kgabakgabo go mogagešo hlokaina wa rena le mokwele dipolelo tša gagwe mmagwe le mokwele thobela ka mogašong malome ka kapa le prof nna mo molli wa rena ke no bona depression ke nana ke bona o kare o tlhoka counseling e serious di-psychologist and then le ka mokgwa prof a bolelang a mo phekole le ka meropa o tla ba right ke mongadi wa ha Kotlolo ka mo leseleseleng Seabe ke a leboga re a leboga hle re a leboga Thobela ka kgašong thušo ya sese ya rena yena ka bo yena a ka te thuša le ka no dira di-touch-up mola le mola mara as long as se a se nyakang ka pelong ya gage le ka tlhaloganyong ya gage ga a ka re botša sone and then sa diragala whatever a nyakang ke yona e tlo mo fodišang simply le ka di-psychologist le kae mara se se leng ka mafatleng a gage le ka pelong ya gage ga re o nyaka se diragala ga re o nyaka se sa diragala o tlo fola o ka ya kae kapa kae but as long as pelo le tlhaloganyo e sa kgotsofale ga gone gore o ka cover up ka pela ke a leboga 064-858-2771 064-858-2771 kora to 12 o'clock re topana le motheletše fa go kwa maikutlo a gage mabapi le molli wa rena thobela le magorena taba kgolo ke taba badimo mo ka taba ya sefane o kwa seke wa re o kokotile or ntšhitše bonnyane la tšhentšha nthwenye la tšhentšha sefane no a se yona nta mohutong a bone a usa go thatleišega so ge le ka lokiša taba sefane ao a usa tlo ba right and if tatago ngwana ga tatagwe a mayo o fe wa monyaka aowa o tlotša mare ko batla ešaba e lokiša taba eo ba gona ka bokgausi Hey, yeah, 064-858-2771 MSRS o mo moyeng tumela Thobela le kae re gona rale re gona ka kapa le bolela le Nthabiseng baloi ka ga bota ra go amogela Nthabiseng tate ka kapa se go dikoga di pusa botlhoko ka nnete kaina o we a te tlhokomele mosadi wa gage o no ba a se a dira gabotse mme o tlhoka go botlhokomela ga gaga mo tlogela noši a sa mo apeele a sa mo thuše ka selo modimo a be le yena a fole ka kapa di koša botlhoko awa modimo a be le yena le mmage modimo a ne mo thuša kore a ne mo fa maatla a kgone go kalokana le yena a eme ka yena ya ke a leboga tate ka kapa re lebogile kgaitšedi yaka prof wa tseba ke phentše ke bolela ntongwe mongaka ke re ka gae ge go e ba le mathata ka nakwe o ka reng batho ba batamela go kry-a thušo go tla moya o mongwe wa go lweša batho ba and then batho ba dira phošo ba focusa godimo ga ntwa mola e le gore mathata a gona e leng gore ba swantse ba dule godimo ga ona ba a lokiše and then ge ba focusa mo godimo ga ntwa ge bona ba elwa mathata a tšwela pele a gola ekwa auso ke gare o tshwenya ke kgetlana ngwana gage o tshwenya ke kgetlana ke nagana gore before motho a tlo golofala
go ba le di-sign pele mmeleng motho a no tsoga a golofetse go ba le di-sign tše di bang gona mmeleng gore o ka re maoto a thoma go pala gannyane o ka re mahlo go bona a fokotšega and then batho ba focusitše godimo ga dintwa go fitlhela ngwana a borena a kry-a di-sign tša bofofu ebile e ba sefofu go fitlhela ngwana a borena a ignora di-sign tša maoto kapa tša matheka kapa tša di-spinal cord go fitlhela ebile a dula godimo ga wheelchair ka baka la gore ba dutse godimo ga dintwa le go šupana ka menwana le gore motho wa loya mme wo swantse re tle re bolele le yena gabotseng ke a re tlhalosetse gore taba ya Fane go tlile jwang gore a fe ngwana Fane e gabotse mola ile ya stepfather se se seng sa monyala and then bana ba bang ba sa bitse ka yona yeo ke bošaedi bo bogolo kudu ke bošaedi bo bogolo kudu sa mathomo re ka se re ngwana ba molo ile a swere ke kgetlane kgetlane ke bolwetse bo mothobelo gwa le bona ya kgetlane e nyaka kalafi ausuo o hloka go alafiwa mogopolo mmago ngwana o hloka go tšea ngwana a mmušetše faneng ya gabo then o tlo fola auso lapa le sahletše ke manaba wa tsa malome ka kapa ge o ka bona lapa la geno le ne le šata le sa kwane gone batho ba sa nyakeng go hlola poelano o tsebe gore gone moleko ka gare gone moleko batho se ba bantši ba ratang go bona family e kwana mona lesebo ke mo le tsenang gona ene family ye ya gabo molli gone maaka a mantši ka gare jwale go nyakega thušo mo familing so nna ke lebogile kudu molli o tla ra bona gore mothuša wa malome ka kapa kgona go kry-a thušo le mmage le ba gabo ka moka so ra bona gore re ka mo thuša go fihla kae so ke tlo bona gore ke mo direlang re ka leboga kudu professor wa tseba re ka leboga kudu ebile re no re go modimo le badimo ba geno ba go thuše ba go fe bohlale le maatla le ponelo pele ya go bona gore ga botse ke eng se o ka ba direlang sona gore ba kgone go bona ba thušegile bogolofadi ba ausa rena ga se ba tlhago go ra gore bo ka fola ka gore o kgonne go dira matric a be a phasa jwale go ira gore bolwetši ba go se bone bo tlile ntše e le motho gabotse a phetse gabotse ebile a ne le molekane jwale impotša gore a ka bua a kgona go bona ge ba ka kwana ba kgona go tla go wena ka dipelo tše di lokologileng and then ba bulela badimo gore ba kgone go go fa bohlale ba gore o ka ba thuša jwang no yona e no ba jwalo se segolo ke go kgopela maatla go bolela le badimo modimo wa badimo wa bula dilo e tlo loka family ka nnete se segolo ke ge ba kgonne gore ga bane mathata ba tla ba bolela le rena ke yona pholo ya mathomo maele a ba thieletše ke pholo ya bobedi maele a gago malome ka kapa ke pholo ya boraro ge re ya go tsena le rena ke pholo ya bone pholo ba tlo e kereng ka nnete nke o no ba fa di-phone number gore na gabotse ba ba nyakago go tla ka kua ga tlo tša ba roka le ba ba nyakago gore ba ka te kgokaganya le lena ka megala professor ba ka le hwetša kaehle ba ba nyakang go tla ka kua ga tloutša baroka ngaka moremi o dula mo ga Matlala Ramošebo re fihlile di-Decembeng ba gešo ba le ba di-scam ba tlo thoma le ba hlokomeleng ngaka moremi o dula mo ga Matlala Ramošebo mo gauso le Letamo and then dinomoro tša rena ke 079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303 060-959-0303 or o ka founela 079-170-9862 ke lebogile kudu go boledišana le lena bathieletši ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago bathieletši magaeng ke leboga thata